Turi mu kagari ka Rukoko hafi neza n'amashuri yo kuri Kanembwe ya mbere. Ni hirya gato y'isoko rya Karukogo. Tubazaniye iki kibanza gikora ku mihanda ibiri. Kibanza cyiza cyane, ni nkaho gikora kuri kaburimbo kuko kiva kuri kaburimbo ugera ku kibanza ni nka metero 3. Ni kaburimbo igera ku kibanza cyawe ubwawe ku giti cyawe wayikorera bigakunda cyane. Kibanza gifite ubuso 600 kukigurisha ku mafaranga meza. Gifite zoning nziza ya C1 Kamasho zone. Ushobora kukigura ukagishyiramo inzu z'ubucuruzi. Muri C1 dusangamo ibikorwa byose bijyanye n'ubucuruzi. Bitekerezo cyane. Tujye imbere tubereke uko ubwo buso buteye indani kuno hameze. Byonyine niyo mwaba abantu babiri mwateranya aha hantu bigakunda cyane. Kuri uyu muryango mushobora kutawuhindura mukagaba kabiri, ubwo pariseri yaba ari uguhera usubiza hirya, ahumwe no guhera usubiza hirya. Kuri miliyoni 55 z'amanyarwanda ugatura muri C1 Kamasho zone, Karukogo hafi n'isoko, hafi n'amashuri ya Kanembwe ya mbere. Kuri izo miliyoni rero nuzizana turakwihera kino kibanza unyuze muri GC. Ibihe byiza, turabakunda cyane.